Sige, atong pasalamatan ng pagkaon, pinagi kang Glenn, nga bagong nidawat kang Kristo. Dili sa ko pastor. Sige lang, inato lang good, kaya lagi na. Sunod na lagi ko. Kanang simple na good, pasalamat na si Ginoo. Sige na, kay namiyong na sila. Sige, magampo ta. Ginoo, salamat gayod kaayo sa pagkaon, sa luto, sa kanon, sa sudan, sa tubig, sa kuan. Nanayawa na laging nandito pa ko kabalo. Ayaw sag scroll, actually tinuod na siya. Dapat dili gyud nato pugson ang mga tawo nga bag-o lang sa pagpangalagad. Ato ni silang tudloan og i-train og timan-an nato nga along the way naagyoy panahon nga masipyat, makasultig words nga dili maayo kasi siyempre wala ba sila maanad no. Nahimo naman ang habit og ginahinay nga mabiyaan og dili lang sa words pati na pud sa binuhatan. Ay uban magtago-tago gihapon sa ilang bisyo pero sige lang kay dili man tanang tawo nga kausad gyud mabiyaan ang tanan. Process man na og hinay-hinay. So magkat-on ta sa pagkamasinabtanon tungod kay puhon ikaw ug ako makaangkon og kabag-uhan diha kang Kristo.